Men sana aytatam, sen jig'latgan bola emas. Sen qo'yjoq jig'ilmaysan kelashingdan. Yo'q. Buna tuğanda. Sen aytavergin. Ne kalsın dedin mi? Canası. Bulağı bara geldi. Tuta jakşat ken. Aman deyim. Sen men aytganды qilavergin. 132 ming bo'lyapti. Buni qara, canası ekan. Bolam etsin deyim men sana. Sodani qizigan joydan tatib ko'rsam. Men berdiram. 1000 so'mdan atib. Rostsun baka. O'sha men aytganga. Aytdim. Yo'q, 3 ga bering. Bo'ldi, aman zamani yo'q sating. Bo'ldi. Bo'ldi tugal. Sating demay. Razı ol. Yo'q, razı ol. Yo'q, razı ol bering. Yo'q, 3 ga bu yoqqa zo'rg'a atdim. Rostmi? Beravering deyim. Qanchaga sotdingiz aka? 133 mingga sotildi buni qarat. Canası ekan. Arqalarinдағы, tuyoqlarinдағы tegeret tartib ko'rsatib qo'ying. Bunaqa tuğanlar 133 mingga sotildi. O'ta yaxshi. Nari beri bastırchi. Bundan qarag'ala. Aqbata bir kunda жылқы bozori. Bunaqa bosishlarini qarag'ala. At jindat. Jindat ekan. 133 ming bo'ldi. Aman tur aldı, aman tur. Ya bazardan yıldızı, bazardan ülke aman tur aldı. Bazardan zvezdasi bunaki. Bunu aldıda ketayotgan to'rat 135 ming bo'ldi. Bunu at 133 ming. Turgan O'sha oblasdan kelib, Bo'ldi aka. yerdan Nokemdan pirat olib ketdi. Yaxshi. Men aytgan pullarni oldim. Maqsad Bozor aka. qara. Buni otasi O'zbekistonga ketgan. Liniyasi bor ekan. Qo'rqmay sotadi. Shunday aytganlar. Yo'q, martiga. Aqbata bir kunda жылқы bozorida shu atning bosi qizidi bugun. 133 mingga sotildi. Shu men aytgan o'zimdan chiqqan pulni berib olib qo'ydi shu bola. Молодец aka. Bozor ne? Молодец, so'nin soda oldi. Aldın. Aman tur o'tganda da qiziqqan. Qana nari ber aydachi. Ber ayda aman tur. Oho, buni o'ta so'rin ekan. Qo'yverchi. Buna bugun aman tur Aqbata жылқы bozori o'ta yaxshi ataldi. Qana ber aydachi. Aman tur qancha qalding bulatdi? Avayla, tuzib qo'yma. Qancha qalding aman tur? Satam. Satasınmı? Nomerini aytanda. O sonuna ekan. Beri buruk ha. Öte sonuna ekan ha. Burul svetdi. Yaşı qanday? 5 asy deydi. Jo'na ekan o'zlari. Qanchasi ekan shu? Aman tur qancha olsa berasin? 250 to'dat. Qana ber aydachi, yaqinroq kel. Oldinda ko'rsatib qo'yayli. Aman tur yaqin gel. Ey aman tur. Salçı bunu atqa. Gel bunu atqa salçı. Ber aman tur ber ayda. Bunu at hazır 115 ming oldu hazır 120 mingga chiqdi bahası. Yok qancha asıladınız bu atdı? 117 ga mi? 117 ga so'rada taqsiliqlar. Nokia'dan atgan. Va, sonuna atgan ha? Canası ekan ha? Canası. Güzel kemi var. 150 ming kemi var deydi. Buni Canası. Canası.
Mına tuyaqtарын da көрсөтүп коюн. Алдын, аркасы, нар көздөп бурчу. Boya kaça çıktı lan? 60'a takat 58 60 var. Telefon numarayı ayıp kaçtı lan? Bayramek telefon numarını ayıp kaç? 77 menen 14 13 57. Oldu. Bunu ham YouTube'a gireceğiz hazır. Bunu at kança oldu Treme? Bunu öspürüm 74 bin boldu. Bunu 135 bin boldu. Amantır sattı bu lattı da. 38 boldu bu. Sizler sattılar bu. 38 kançası eкен de bu? Жаңасы мынакей. Bunun tuyaqtары таза екен өзі дағы жақшат екен. 138 bin boldu. Bunu 117 bin boldu тазыр. Az mol жақта сан уйларда тартып көрсетем. Bunda сан uy қанша алдыңар? 88 еді. Үкам бұл ат қанша oldu? 400 bin oldu. Oho, mına attı. Үкам мына айландыр, берке, bir айландыр. Айландыр. Нар бері бастырчы. Oho, mına attı arағыла. Басын 400 bin додат, ала бұла. Мынакей. Жашы қандай бұның? Екасы өте жақшат екен. Мынакей арқасын, тұяқтарында көрсетіп қойын. Номерің бар ғой? Номерің айтасын, YouTube'a кіргізіп қойыз. Кімге керек болса соған қылады екен. 95 31 00. Daha bir қайтала. 0556 95 31 00. Екасы екен. Бойы 1.70'ten биік, а? 1.70'ке жақын. Мынакей алдындағы, тоқтап тұр. Тұяқтарындағы. Қаш қоған көріңіздер. Қана нар бері чапчы бұл жаққа. 400'іңді да шаттың басы. Кемеңер керек болса байланышып көресіңдер иесімен. Иесінің номерін экран қалтырам. Molda kes, çok kes. Мұны аттарды бүгін Өзбекстанға алып тұр. 7 баш. Өзбекстанға кетті. Қаншадан алдыңыз әке бұларды? O 85, 75, 91. Мұны қараны 85 қалдыңыз. Бұны 75 қалдыңыз. Бұшты бұл бұлар? Bıştı bu kunan 91. Мұны 91 oldu okunan. Çoğun. Narkı kunan 78. 78. Aklar 70-71 oldu. Мұны ökö 70-71 болды дейді. 68 oldu bunlar. Мұны 68 болды дейді. Jetonun bu Özbekistan zaga topladım. Bunun az bolup kaldı. Өзбек қайсы границадан кіргізесен бұларды? Dostluktan girip. Достықтан кіребі? Через Ош. Мұны әке туғандар ұшу 7 баш жылқыны Өзбекстанға мұны әкем теріп тұр базардан. Bunun az bolup Базарыңызды берсін әке, жақсы сатып алың. Қанша баш жөн өтір? Дағы өзгөнден да çoğaltасыз ба? Өзгөн алай. 30 zakaz geldiler. 30 баш. Bugün 7'le baş bolup kaldı. Бүгін 7-ле баштық болып қалды дейді. Дағы 23 башты Жалабаттан, Базар Қорғандан өзгөнден аласыз. Alaydan da aldı. Алайдан да аласыз ба? Жақсы әке, іштеріңіз биліктер. Базарыңызды берсін. Sen 19 Мұны жерді ат. sen o Ali'ginden Soğudu oldu da hazır. Milsom attı aldılar sattılar. Bütün kaç yaşanı? O, Şüpheli bol, koy. 19 milyon aldı. Bol burasın Bayram Bey. Dengel. Bayram Bey dur barakan bak. Bayram Bey Dur. Bir güzel adam. Var. Bir güzel aldıra sattıra. Ol desem. Қаншаға сатылды? 119 oldu. 119 мыңға сатылды. Жаңасы екен. Өзбекстанға кетті, жақсыға о. Asıla getir. Ақсыға кетті, ұшат. Жаңасы екен, мұнакет тұяқтарында тартып көрсетіп қойын, өте жақсы екен. 119 мыңға сатылды. Ya aka. Мұны шляпачан жігіт сатты. Saldılar uşak. Şuat baklava. Мұны өспірімді қанша қалдыңыз? 73 мың қалып тұр. Калтатай екен да бұл, а? Мұны Калтатайды 73 мың қалып тұр. Ақбата Ношкенттерден 73 мың қалып тұр. Арзан алып тұр. Ақбата бүргенде жылқы базары. Мұны өте жақсы екен. 73 мың болып тұр. Мұны саны 90 мың болып тұр. Мұнысы екіншісі. Мұнысы қанша oldu анда? Мұны баласы жоқ екен да бұның. Баласы жоқ 45 мың болды дейді. Мұнысы 90 мың болып тұр. Мұнда сүт сауат ат ежелерім. О, соны мәзза қылып, а?
Burada sırası süzüp atады. Ağzı mına uydan saçtı. Mına sağın uydu kaça aldınız? Tigittin gülü? Kaça aldınız ya? 106 106 ming болып тұр мына сағын ой. Урматты көрсе каналға атталыңыздар, bundan бияққа мал базарларды қалтырбай тартып киргизип турабыз. Мына сағын ой қанша болды жігіттің гүлдері? Sağlığa satılады aka. Қаншаға? 120 мың сомдады. 120 мың сомдап тұр. Мынау баласы ұрғач екен, а? Баласы еркек екен. 120 мың сомдап тұр. Болыш қанша болады? 115 дейді. Бұнысы қанша болды еме? 95 мың. Баласы еркек екен, а? Мынау сіздікі ака? Қаншадан болды бұлар ака? Білбейсіз бе? Нарқычы? Иелері жоқ дейді бұлардың. Мұнау саған ойлар 100, мұнысы 105, мұнысы 89 мың болып тұр. Урматты көрсілер каналға атталыңыздар. Мұндан бияққа мал базар, қой базар, жылқы базарларды қалтырып айтарды көрсетіп тұрабыз.